after jela was your tatu no moletaina or tatua le tatu samo tivita lasi male tatu samo le trabe ya so tatasi manuia tele fai valo filima ai mai so la tapo in samo Just a little while longer, wanna pray. Can't get you off of my soul. Came to say thank you, Lord, just for loving me. Many times I do forget every need that you met. Oh, thank you, Lord. I know you're showing me. You are there when I am down and out. You're holding me. Your love is so amazing. Oh, you change me. Here I am, all I have. Raise my hands to worship you. I wanna say thank you, thank you, Lord. Oh, thank you for everything, for who you are. Cover me, touch my heart. I wanna say thank you, Lord. I couldn't find anything but you saved me. Didn't have any hope now. You gave us the life, strength to carry on. I should have been the one to pay, but I thank you for my amazing grace. It's more than just a song, even though I don't deserve it. You love on me, you look beyond the flaws, and you show me mercy. All I need my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, everything, who you are. You cover me, touch my heart. I wanna say thank you. I wanna say thank you. Oh, you I will thank you for the rain. Thank you for the love you give. Here I am, it's all I have. Raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you, Lord, for everything. You are worthy of me, touch my heart. I wanna say thank you. Thank you for everything. Thank you, yeah, I wanna say thank you. Oh, to your Lord, thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. I say I remember the hour I Yeah. Upol pesen nei TAEAO. Upol fa vitai le tua o mawhai on toi au ria nei TAEAO mātango fie. Ia I so o tau soifua. Mo se maua nei o la vai vai. Ia fia ia toi whatalo whātu. Ia I nei TAEAO fau. Le aso ono nei o Aukuso. Lua festival malaiva. Le aso lua nei I mātou I nei Samoa. Ia au le aso lima I nisi o antunu. Whaamalo le tau watai. Whaamalo le ngālu dui. Ia le nei whua o me le aso lono lua. Nei vai aso. Ia fia e whatalo whātu. Ia nei TAEAO. Ia le nganga fia.
Le mato e whaatasi ma si Aukuso wa le mon mavala. Ia. Whatalo whātu mai na ni tu lan TAEAO. Ia wā mai ni TAEAO. Ia ko pena e whaatafa ngase e. Ia, malole se fo mamalangi mai lau. Yonga. Samai tai whasalau si ni o le ofisa LOABAY Global Network. Sa lo fa sa mo malole se fo mamalangi mai pa ia male malo se tata tunu le ngate lea. Ia o ilato fo yo lo mai mo mau mai e tunu mau langi. Ia o lo langona ina lava o tau leo e ala e tau whatuanga i MSA fo i o comments. Ia lo tu ina mai e tato po karame se tasi. Ia, e peo na ta ua Marieta. Sa, makwa ila vea si o kei wha ma. Tamai furu. Ia, ai, whakatai le lofa malanga leo le tua. Ia, leo o tai wha isia fo ilmano si o tino. Ia, wala fo i tau tua inga si tātou o tulu. Tai au nei, ia, e peo na maasani ai. Ia, mātango o fia le sunu mana i o lai le nei tai au. Tai tonu le manato na ua e ti e a nga I lau ngā ruenga pe whai o le whatoa e malei fo mai wai e se longa o pule siri fo ngai wako a ane tenga pengi ia ma ia whai o lewa e to ai tau nu ui lau ofisa whai ngā ruenga ia nā la ele amatanga ruenga le aso e tango atu lo tala lau Facebook ai e tino mai ilo ia I maa ua nunga LOABAY Global Network talofa Good morning. Ia talofa maa lona sai fua maua malangi ma ia o aso umalava ia Ni lau foi me tupu ai ia e me so por kala mi fa nga so lo ste tasi ia e pe o nga wenga masani wa tofa mo le aso ia le afaso le nei ia me le afaso le e mo ia tu tu asfulu ai le fautuanga ia LOABAY a wala so nga vavi pai le mu e nga e to foi le ofisa e se me e ti nga I lo ma fo fa ia pe wa le tala fitawi lau sila ia wale fitawi fo lau fa no Wa yo e se uso o le fofo manai o le itu o le saufa I le nalo he le foi le awal fa awal talo finangalo awane I fa awal ti apolo lo finangalo nei aso ma nei ta no fo le nalo to fi malie le asa lo totona na alwa e lunga no fo ai bea fa lang I to lo fo no fo ai bea ma se afai tu la e no fo na e fa lo le so malie au le malu alua tu malie e se amal malo toita ia ai au mai ma fofonga le li ia fai foi o le e te anga I se fa moi foi le o le wa e celebrate se fa moi nga ia pele ia ia ui ai a fai na mo so lucky fa fo se ia nei fa ai nguti o se fa inga tota nei e tai po te mau a inga po se tasio fa I po sa wo mai fo ia o e lai tanga taraki mata lelei al tatou aso ia I sau malu TAEAO au foi te anga inga I tele ngā ruenga e au lava ona tuk mo se mea I lola walu ia ona fatu mata I lole o ngā ruenga o le so Malo sau no. Wo umana tua nei TAEAO I lau tala na mai na ia. Le ori inga ia o le kau Wo aku lau inga ia ko o le sa mo fiki mo ko Vai aku ile ai e feuki fai lor kongo ra ko e ka o se sisteme e fa ke ia le ku ko le ka o se natural disaster ho le fai un fa ke ia ku ko le ho so mai le fiki le ra mo ko ku ro la si e va pengi mo di mo o ke ia le ku ko no me fiki earthquake ki kilo mo va pe lo fiki o le konga ala he ku sa mo le o ko konga le manga o sa mo fi lo po le ale le fa le nga ku le la ka o le le konga o ke ia la ngala tsunami le ala mo lo ko du dio ai ku po no sa mo le fa penge ya ni ka I me fa ngale ku ko ma fa lo le sa mo le fa pa lang le bu fire ai ve no mai ai la lo konga Ile mea le upu, le upu e mawhai le upu o na tineia oi, e mawhai le upu o na le petia oi. Pea o na whawhautu atu mai na nei TAEAO, o le mea na loi mi, so lunga na o penga kwhailang, o mea ngau kei doi, se wha muli. Wo, e do se o penga kwhailangi welele o mai e mai e kou whawhika o le welele vau o e mole, wo o ai vau ngā ri wa whai mai lunga le o le api o fōringa, se wha muli.
o upuana e fo ia e o rua ia e o tono ainga o le mai me sina ainga i lungo tātou penga te whai langi e ini se o nuu ia o lo o tau sa i lia pia i la tau ia o mai fake page po o page ia i tu lau pe pelo ia le fono ini se o nuu o mamafa tu la fono i fau tua te pewa pena e le o ia la pua tam whainga ai na ona tu atu fa pena ia avea ma fautuanga mo oi a fai o na ua le petia lo TAEAO ni upu mantala ia le nei alu wan ese ia ai o te teu lo toina ia o wai le au ngā atua ilo wasolua ai mana ia futuanga o tuina atu ia le uso ai maina ia matabea i nei TAEAO ai mani tua ia e taua ona e silafia anga le tau ia ufuafonga fai i le aso ai usime whaafonga ia o se whaapoponga nei tātou tala le tau pe ona lango malosi ai tātou company po o le whani tani maloanga lelei a le Skyview Villas i le aso whatalofa atuai ia i le whalitua ia Madeline Nansen Fong ia ma le pulenga ma le whainga luenga maloa le halulue malo le tautua atunuu o le tala nei o le tau mo vainga umo sa mofa mo wina le ofisa o le tau i tula afali lima le TAEAO nei a so ono Aukuso lua afes fuluiva. O winga le tau, o au o savili o tua o loa po savili mai saute i sasae, o lo ufti ai pea sa moa. Ai pitai, o se vaenga vai o pea o maa o le ea i sasae, o lo anga i maaria mai lunga le atunu. Whaatasi ai au, mana i timu. Mo o polu, vaenga mātu watu i sifo whare whaapia manono, mo le aso o le whaapea mai e whaasolo i nā o ma timu atu ulu wawasolo ai, mai ono feo lolo le mamafa, whaapea nai William Faitili. Mai whaapea nā fo i le tu sae saute stifo a le pata sa whata si umule whanga, e whaasolo i nā o ma timu atu ulu wawasolo ai, mai ono feo lolo le mamafa. Mo pule ono, vaenga se sae mātu i sae sa le longa sa le aula, e whaasolo i nā o ma timu atu ulu wawasolo ai, mai ono feo lolo le mamafa whaapea nai Willa, ma Faitili e ono iai. Mai whaapea nā, ia vaenga umalawa o savai mo le aso. Mo le aso TAEAO, o le aso lulu lea, o le whaapea mai tātou tala le tau, o le ato uru vava solo ai, nai timu. Ia, o nisi nā o vaenga o tātou tala le tau, ia e aona e nofu sila fia ai, i nisi fo i au fuafuanga whai, o le whaapea mai e ia nai timu, ia e tā ua lava, lo nofu tā pena i nei vaenga, ia o wā lava, ia fisuia ingo le tau o lo iai nei. Ai toi whamauina i le anganga le whaatai, ia i le tātou whaitani māloanga le lei, o le Skyview Villas, ia whaapea the well venue. Mo so se whaatisinga lava, ia asi i tia papata i le sio manga, mālu toi whaaola tōtonga, ia i nai tia papata, ia i le tātou Skyview Villas. Toi whamauina i fo le anganga le whaatai, tātou ofisa wā i tau, mo ringa luenga whai pea, le tuina mai o le tātou tala tau. Toi mo sisi on whapoponga le whiawhia nā nei, ia a wā lava fuafonga whai. Ia, mano, Marietta, se ua au le whaia le talo le tau. E o te manatua ina wa e ta ua fake pages. On and afi. Na maua whalelea i a lesi haka, ele matau a inga. Nā tau whaia e o whao ngā ata ia ma whausia i leisi page. Create i leisi page. Whausia i o i download mai ata le matau a inga. Ia o le ingoa se tama i o whai le fake page. Ioi. Mani. Makua le iloa le heka o le IT le kangakalenga hackinga langa. Le nganga ia ngofu ma hack le page. Ia, ua wala au mai nei la ua kake. Au nga whila un. Pole ale mea ua wala au mai waku mamako ke fongi. Se au kama le IT. O whakuro pole ale ai siaki umai lunga. Siaki aku polu a ia. Fake pages a kangakalenga le alu i le nganga creatinga. Makaka ese ko polu la umofu ma ad. E loa oso le ka avale. Nga ilon ma mau whalata ina mau mai ele haka. Au tangata mātou a inga. Ala se mafuanga wano fo in whaile tūlang. Ia ta ilo, ele ilo pola se mafuanga. O le mea o te whai atu ai o le maua. O le leiloa e le tamaitai. E saumalana malona silafia. Makua malama le ngā luatua o lo tama. Pesiri lang ke le fongi, o mai ke le fongi.
lock on ako lock off mula lock off le mai sai ai kang lo ya so kamane ko open the page male kikilo ko mo mela ke ol menga mawa ya ol numero cell phone le username ya ma fi wa pelo mai ya pe o nga po di po na so fa ma di fa ko sms ai ngola ko su wa mawa sa ai o tanga tsala wan ma tsawa ai ole me pito sinian tawa into langa le titilo la le page lenga hack lenga create ka ka le lenga ka mo hack create alu ya ilunga le profile picture sa kama alu ko mama ko waka alu ko maka le office o leo walu to leo alu ko maka mako ai nga sa fa me mani ai le relate ya yang ngalo le fa yang kala mai my brother my sister my auntie makwa ne loi mako wa tulanga fa ilia ma nai ai ole o te lo ngai kasia le meno lo na la yona fai ina ia recognize ka ngaka wa pe ai o ia lai ai ngali ia add lo ia killing yang friends mang yang fans ia if you popular o tu poela le mena ia tato tala noi fo i tulanga le langa le me fa tinga to ele i to malo lo tama ina wa pe faket fo nginga siaki ia ka kele lo wa ka me ki IT lo uma fai kilo email kilo telefone kilo kwa ia lu fa so ko e ko ngo me uma mato telefone ia nga ngai lo wa mau tino mawa alu lo ia le ainga o tulanga la na le tafa tuai ne fa pe mai e pa i male malo tato tunu ai lo ngai e va ve lo tanga e heka tato tala no ai foi mele pispisa o nei le creating o fake pages ne mau fia o te lo le mau le ai o tafio finga o le awane i ese me foi le tu pole be sima le ala ona fa pena le tau fio tato foi na malo me tato tunu ai o le tulanga na awa te fai se me le anga le so le tangata e fa le toinga Facebook name le o vai lungo pages ko e fa ilonga e fiu le kanga kai e search a fa le poloka kai ka nga al create page lo kai mo e ko e la me anga e makwa ka fiu e su e ma fiu e kam fai nga me anga ka mai me like e kong ilonga ma fa ilonga e ko lungo upu ho ngai ma su fa ilonga a lapi oi so nga tulanga la na le o foi wa ai e te mini ai ole mawa ia aleo ole sol tula fono ma ole sawa nga le mel na te fai tangata oi sawa ina le nga man ma fa ino ole internet malo sa no mai na tawa ia ma tawa masalo se temi ona tawa tu le fala o tele ia le vainga le ia mana ia foi tu ina ia ta issues ol TAEAO pe ia ona ia suinga ol tato po kala me fa funga le atu ia o TAEAO le tanta no atu inisi o taupu ia o le afiafi le fato fala o tele atu ia tato tala mai Samoa ia o le nei ai tu la e fatalo fa to ile usunga fono le oso ale kalesia me tu tisi ia le nafo o tumu ai ile lau moi funga ai fale ula fa malo ia te o tau le tawa tai ia ai mai se lava ia o tau tuaina o le atua e ala i lona finagalo manatua o le vai asfou ia o le usuia i lo le fono tele ale kalesia me tisi faatalofa atu ai ia i susuga i faafeagaiga o faletua ia e mai se o api ese ia o sinoti saʻitasi ia i le lalolagi atoa le usufono mai manatua o le ua tolopō mai tua ia le tatou usugafono lea le mea tisi po le konferenisi ona o taloga ia e pei o na feagai ai ia le tatou atunuu ia manatua ina ai foga'a lea na tali ai ia le tele o tatou tagata alo ia le mafuaaga lea ia to e avatu ele faamalo ma le faatalofa lenei TAEAO ia how are you this morning fefe le mea fo ia le mea fudia ina ai foga'a ia o lea mea taumafa ma lea mea taumafa ia o ina ilo ai ia le tausi feagaiga ia o tagata o tatou atunuu ia o le mea fo ina ilo ai Samoa i se o se vaega o le lalilagi ia ona o lana tautua lotu ia o nisi na vaega pe ona tatanu ai nei TAEAO ia ai faatalofa faapitoa ana ia tatou company pisinisi li mai auā ana le se anoa latou ia ailoga e tatou e faafasagaʻi faapeni ia le tele o TAEAO mafiafi o tatou pokalame ia
La tau ia fato a mafuta mai good morning. O mai lo TAEAO. Anu se ia mo to fanga. E fa malosi. Ia e alu e fainga lue. E vera kula kala le amar. Eh, ala ka. Ai, lua ya sole no foi fale. Ma li yo anga tanga no foi. Ta no foi. E fa Sofia ata foi. Ai I le ka kilo so lo ka mua le free le o langa le o la ya. Ia wai. Ia o ia me fa. Ia sa le ya. O le mali ia wa te lo na tupu ya e te minne. A ve na wo mo tanga wingan winga. La nga e ka o ko al mana se te fa sina o moi. Se te atu la wingan winga. E te palasi lo ila. O le mata o fali. E a o mai. A o tintilo e soli. E kai fa su ka se le ingo se makoki. E tai fa su ta se le ingo se ti. Kusa le fa e kala o ingale. Ari ko inga vele ngali sila ila ka fanga me ai fa tole upu. Ia e lo le ma fa la upu e ta ai fa lungo ko inga ngale breakfast ale upu le ta is bit the most important meal of the day is breakfast. Ko lo la wo. Ai ko ka balu le mi se chora fa ko esa we. E a mai se me ai la wo. Tai o ke ko malu. Hello. Come, let me fofo. Ila ke mi mai la breakfast la wo. Vai la o ye. Breakfast ka breakfast la wo di breakfast la fia. Ia wa tulangan na. Le ulangan nga dengan ila ngo fonga fa. Tulangan na. Kusa ale mo ya ku foi le mai. Ala mo ya mane a foi me ai ele no foi lu. Ai ole tu silly ona lele. Ole lava la malo longa. Ole fa mai ole fulu matino ngase ma le ulu ti ngama ni va. Lava la malo longa. Ole te fa tu aina. Ia tau sami fala au aina. Fala au fai sua. Ia lava le vai e sa o le fa tonga fo mai. Ia me to ngala inu au fala au taimi. Le fa yo na tanga senga si. Au la u ia na mai tau no fai fali. Fa ko ai ngala ki sukas. Ia na tunu mai la ia na fai lo me ai la o. Pe fa ko ai ko lu le fia me na o. Ai me ai el podcast va me. Na o tu no le. Bo atu no tanga ta fingal be. Ia o ma watu la fa na le. Uma mai lo la ka ko me ai fa ia le ka le ka ke ma o nga ka kire lo ia ole mele anga na le o i o ku lo po ka le i fa le po le ka le ko ai ku ape nga singa swaki ai mai le ko mo le i el manga va le inu fa la fio lai ali no fa budi ali le fa le aga ele ma me sa la o mai mo le ma yo le puka ole le ka yo ke ka ma fa au te lo le wa so titi ona mo le sta so sa inga ia ma tatu su ia tatu le tio ia po tatu wala ata le sunga ia ulai ngali ulai ngali le fia ngai ma tatu update to tala ta longa lai ia lai hai lai o lai yeah te lo ala wa sa ngi mai ulai fai langa news ke le ia owen ko kia polo ai ulai ia owen ai va pe mai ngi malo ole Asona nafi na fato ese yo. Ya, via la vai fatalo fatu la sunga you line nei TAEAO. Good morning. Ya nei TAEAO matango fia wa mai. Ya, malo ya o te lona foi fia ngai o minister o tiutim tu no nei TAEAO. Ya sei sau no ia initial tato tala ita longa wa lava fa fonga se tato watu ya fa kai bani sa kan fa tu ta na fa fonga ina ya alo sa ku ro de la pe ya ina me se ba na ta ya so me fa fonga o so fa ko na ko de ta tu tala sa longa mo de se ta ya o fa ko te ya ko stemma ni ko ti an si sa mo la siema ya Kapua Isus. Ila watu watakelea ile sana na Pacifica Challenge. Ila na fanya ile makala ile sa. Hizo sema mambo originally. Ile asoto skurchasho Aukuso. Lua se formaliza. Ya no wa Pacifica Challenge. Tola la ta analysis. Ayar man Samoa wala akila yeye mali sila hapna ni na sanya ia na uli mo Jesus o Iron Man
fia al fia al lungo la chiude la qui o sa cambiare le fia e mai mai siamo cambiare la pacifica adesso va a non lo mai lei sai ma non la ami ma il suo pacifica con the Pacific Nation staff o ta lungo la fia story ya se falaia ile Aukuso wake surida tena na anaona kamata ile asfalt fanya kiasi ile Sydney City ile Sydney Park ile soka aida sio maisha kwa Aukuso ofisi la fedha leo hamsa moja ile kuwapelekea ile siku ya siasi aida fani ora ile Amerika ile asfalt fanya kiasi ile agency students issue by 50 maisha suala wakaambia waliochaji kusema afai afya mahali cha dini sema ya kufanya na kusha wetu ndio service rights efanya sana kama au sio kila mtendo na kuila maisha yangu ni sisi maneno tenge iso se service o chai unashukuru volunteer